Kolegice i kolege, koga god stavili da stavili u nadzorni odbor, on će raditi po nalogu Kominterne, uputa Andreja Plenkovića i naravno da ja prije svega kao čovjek koji dolazi iz tih prekrasnih naših područja koja po hrvatskoj televiziji kao i da ne postoje, pa reći ću naš jedan primjer. Svi ste čuli za Sinjsku alku i većina vas je bila. Nematerijalna, pokretna, kulturna baština Sinja, cetinskog kraja. Do mene, između druge i treće trke Sinjske alke, bio bi gost gradonačelnik ili gradonačelnica do mene. Od kad sam postao gradonačelnik grada Sinja, to više nije tako. Ne daju niti mogućnost da iskoristi nekoliko minuta, dakle Sinjska alka, da promoviram vrijednosti grada Sinja. To možete slobodno provjeriti. Za vrijeme Sinjske alke ima prostor, gradonačelnik, izravan je prijenos, ali od kad sam gradonačelnik ni to ne daju. Dat će on Tomaševiću, bez problema, jer on je rane jedni druge. Tomašević i Plenković su hrana jedan drugome. Oni ne mogu ostati jedan bez drugoga. Premda sve politike Andrej Plenković provodi koje možemo zastupa. Prije svega, evo, Istanbulska konvencija. Pljesak ljevice nemili. Tomašević ne salazi iz televizije. O svojim sposobnostima vođenja grada. I onda iza njega, naravno, ko Plenković. Debata, bitno da se ne vidi niko drugi. Oni su hrana jedan drugom, Tomašević i Plenković. Ostali su nebitni. To je kolege iz SDP-a, ali vidi, ne vidi, nemam pojma. Ali to znam da je tako. Pozitivne dane Tomašević. Ne bi reći da mi je ostavljeno u amanet televizija i razvoj grada Zagreba. Toga još jednom, ova hranilica Plenkovićeve i Tomaševe politike jednog dana će možda biti javni servis. Sad nije. Sad je marketinško sredstvo u rukama Andreja Plenkovića koji pomaže Tomaševiću da ne bi slučajno SDP se vratio, naravno, i hrani jedan drugi ekstremnom politikama. Sad jedanput postaje ekstreman Andrej Plenković kome možemo pljeskati kad je donio Istanbulsku konvenciju. Sve politike koje je propisao tamo koji ima Tomašević, Andrej Plenković je provodio. Oni su hrana jednim drugima, a najveći promotor takve politike i budućeg planiranja da te dvije političke opcije egzistiraju i parazitiraju na temama u bitne kojima se oni slažu, ali trenutno Plenković i HDZ odgovara taj ekstremni stav da se on vrati nekakvu poziciju, što misli desno, centar, desno, što nikad nije bio ni će biti. Tako da u ovome trenutku HTV možemo prodati Tomaševićevom i Plenkovićevom promidžbenom mašinerijom.